U džudaškim krugovima diljem svijeta sredina lipnja je već poznata kao vrijeme za dolazak u Hrvatsku. U Poreč, koji je od 9. do 17. lipnja sportski dom za više od 1000 džudaša, članova njihovih obitelji, a stigli su i čelnici Europske judo unije, treneri, znanstvenici i mnogobrojni drugi zaljubljenici u sport koji je više od sporta. Poreč je dakako poznat po mnogo čemu, ali definitivno i kao grad sporta, po mnogobrojnoj infrastrukturi. Evo, samo ove godine završavamo našu šestu javnu sportsku dvoranu. Dakle, interesiraju nas uvijek i ovakve manifestacije, ovakvi događaj, pa i ova judo manifestacija, ovaj judo festival po 3. puta u Poreču, jedan od većih judo manifestacija u Europi. U dvorani Intersport u Zelenoj laguni vrvi kao u košnici. Poreč je po 3. puta domaćin judo festivala sa sudionicima iz cijeloga svijeta. Jedno od najvećih europskih judo događanja organizirao je Hrvatski judo savez, a osim turizma i sporta prisutna je i jaka znanstvena komponenta. S jedne strane on značajno pridonosi popularizaciji juda u Hrvatskoj, a s druge strane zaista omogućava napredak, i to onaj napredak na strunjači, i to za sve uzraste, praktički od djece pa do naših olimpijskih kandidata, a omogućuje i napredak našim trenerima i svima onima koji se zapravo bave i istraživanjem i uopće napretkom juda. Rekla bih da nam je jako važno da su nam ovdje svi naši natjecatelji, isto tako i treneri. Treneri su ovdje na licencnom seminaru, a s obzirom da ove godine imamo i posjetu japanskih majstora iz Kodokan instituta, evo, naši će biti u mogućnosti učiti baš i od japanskih majstora. I još je jedna važna stvar ove godine, a to je da isto tako organiziramo i znanstvenu judo konferenciju gdje nam dolaze znanstvenici koji se bave izučavanjem juda ne samo iz Europe nego i iz svijeta. Evo, pa ćemo vidjeti do kojih rezultata su oni došli. I još je jedna novost, naša ženska judo mreža u Europi također će imati svoj okrugli stol za vrijeme judo festivala. Hrvatska se može ponositi činjenicom da Europska judo unija, kao i najbolji judaši svijeta, s oduševljenjem dolaze, treniraju, druže se, razvijaju projekte, uživaju, a zatim odlaze kućama s prelijepim doživljama iz Poreča, Istre i ostatka Hrvatske. È un'ottima iniziativa che la Federazione Croata ha accettato di organizzare. Noi come Unione Europea siamo estremamente contenti sia del prodotto che stiamo fornendo che della logistica, che è eccezionale. Gli alberghi sono molto belli, il mare è estremamente piacevole, per cui il numero quest'anno è quasi triplicato, il numero dei partecipanti. Questo è l'indice che ciò che stiamo proponendo è di altissimo livello. Siamo contenti che quest'anno hanno aderito all'iniziativa anche i 2 esperti del Kodokan, che è la massima istituzione mondiale oggi relativamente ai kata, e di conseguenza siamo qui per continuare questo processo di evoluzione del judo mondiale. U Poreču su svi koji nešto znače u svjetskom judu. Čak 5 olimpijskih pobjednika. Majlinda Kelmendi iz Kosova, olimpijska pobjednica iz Rija, dvostruka svjetska i 3 puta europska prvakinja. Čeh Lukas Krpalek, zlatni iz Rija 2016. i svjetski prvak 2014. koji je prešao u plus 100 kg. Rusi Beslan Mudranov i Kazan Kalmurzaev, te Francuz Teddy Riner. To je na razini kao da su u Hrvatsku došli Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Novak Đoković i drugi svjetski poznati sportaši iz ostalih sportova. Svake godine dolazimo i ovdje je super, sala je dobra, hrana je dobro, sve je u redu, sparing je jako i onda da, sve je super. Šta očekuješ do kraja godine? Pa bila sam povređena i nisam bila na Europsko prvenstvo. Mislim, gol za ove godine je svjetsko prvenstvo, to je u Baku, Azerbejdžan u septembar. Znači ima još 3 mjeseci i po i mislim da imam dosta vremena da se dobro pripravim.
I feel very good. I like this place because everything is in the one place. I like this hall. I like hotel. I like sea, pool. Everything. I think is it a very good training camp for us. Tu su i najbolji hrvatski džudaši i džudašice koji se pripremaju za nadolazeća velika natjecanja. Mi krećemo sa pripremama za Tokio, olimpijski ciklus, počeli su kvalifikacije i polako krećemo sa prvim pripremama. Čeka nas Zagreb, Grand Prix turnir gdje krećemo sa skupljanjem bodova, tako da za žensku selekciju je ovo prvi start. Što dalje? Pa znači Zagreb, nakon toga idemo u Izolu na pripreme, Budimpešta Grand Prix i čeka nas svjetsko prvenstvo. Kako je stanje u našoj redima, jesu sve džudašice zdrave? Pa za sada su sve zdrave, nadam se da će tako i ostati, dobro su spremne i nadam se da će ovi uvjeti ovdje koji imamo izvesni pomoći da dođemo do cilja. Mislim da su ove pripreme i cijeli ovaj kamp jedna dobra ideja, što imamo more, sunce i plus što su dobri treninzi, stvarno imamo dosta sparing partnera i dobra je priprema sada za nadolazeće turnire, Grand Prix Zagreb, Grand Prix Budimpešta i na kraju svjetsko prvenstvo. Kako se osjećaš, jesi li sad zdrava? Pa jesam zdrava, sad nema ozljeda, nas da će ostati tako do svjetskog prvenstva i da će se uspjeti spremiti kako treba. Ovo je olimpijski trening kamp, ima svega nekoliko ovakvih u svijetu s ovakvim odazivom džudaša. Hrvatska ovo već radi nekoliko godina za redom, tako da uvijek bude odlično. Dolaze zvijezde poput Krpaleka, Rinera, olimpijskih prvaka, reprezentacije Rusije i tako dalje. I ove godine isto tako će biti jako, već je sad puna dvorana, prvi je trening, tako da do popodne će se svi skupiti i to je to, treniramo 2 puta dnevno, kupamo se. Sve je počelo 9. lipnja dvodnevnim seminarom Europske judo unije za sve judo trenere s naglaskom na rad s djecom između 8 i 12 godina starosti. Održan je i Kids Day. U sklopu judo festivala održava se i 5-dnevni obiteljski judo kamp, a dan duže traje olimpijski trening kamp. U Poreču se održava i kadetski U18 trening kamp, a od 11. do 17. lipnja traje U13 te U15 kamp. Posebnu čar su dali kata stručnjaci iz legendarnog tokijskog Kodokan instituta. Judo has 2 ways to practice, randori free exercise, and the kata is a kind of principles, and my major instruction is kata, throwing and holding. Today in a holding lesson. What is the more important for your style, for kata? Well, to understand the principle and how to move, principle of correct and sufficient motion, see, to perform each technique properly with the most effective way. People do very not effective way, but judo spirit, the most efficient use of both physical and mental power. So learning kata. Svi zainteresirani ovdje mogu učiti od europskih i svjetskih prvaka, inozemnih iskusnih stručnjaka, pitati sve što ih zanima i napredovati u svojim vještinama. U Poreču se do kraja tjedna održava i znanstvena konferencija istraživanja primjenjiva u judu, mreža judašica te niz popratnih događanja koji svi zajedno još jednom pokazuju zašto je judo više od sporta.